Evar baş temaşevanên hêja ez hêvîdanim ku em demekî xweş bi hev re derbas bikin. Dîsa bernamekî nû û em bi hev rane hetanî pazde bîst rojê dinê carên hemê Xwedê bêyere me hevdû bibînin. Beriya ku ez dest bi bernameyê bikim, ez dixwazim çend em bêjin roj li Diyarbekir çi tê xeberdan, çi hene, çi tune ne, çi çalakî hene, ez hinekî ez dixwazim behsa wan bikim. Di serî da di rojeva Diyarbekir da dîsa qeyûm heye, qeyûmê Amedê heye. Kesekî bi navê Orhan Karataş ji xwe re plaqeke tîcarî distîne ku jara bên te plaqa. Yani teya mezin şan didin. Wek ticari teya ticariyê bi wî away îcar wexta ku distînin tabii yani bi pera distînin lêbelê qeyûm ji wana 300,000 lîra pere wek ku xwebex wî pereyê didin bi wî awayî tiştekî çêkirine ev ya jî piştî ku ev Orhan Karataş vê meselê hanî rojevê dest danîn ser plaka wî û ev mesele ket rojeva Diyarbekir ya bi Xwedê Diyarbekirê hê jî li serê gelek gelek xeber didin. Dibêjin evranê kirine wek çiftlixa bavê wan e û hema ji xwe re dixwin bertek êşan didin. Dîsa ez dixwazim tiştê ku li Diyarbekir li cemaeta tê xeberdan yek jê jî zivistan e malûm e û malûm e ku ew ji xwe îro mijarek me jî bihabûne ev zam û filan û bêvan in. Îcar gaza xwezayî jî li gorî par di qat sê qat fiyata hate serê. Îcar xelq wexta ku kaloriferê xwe vedikin ji zêde pere tê, faturayê pir zêde tên. Ew jî li bertekê xelxê hene ji wî re dibên ka mevî pereyê ji kur bînin û bi rastî şikayet dikin yani ji halê xwe ne interneta min çû neyse. Dîsa ez ê de dirêj nakim. Vê heftiyê da çalakiyek li ber derê zîndana Bêşnoliyê hebû. Wek grûbek ku wek komîsyonekê em bêjin tev digerin û dibêjin bila zîndana Bêşnoliyê bibe Müzeya Hafızayê û bi qaydê xwe kevin bimîne. Ji bo wî li ber derê zîndanê daxuyanîkî dan. Daxuyaniyê gelek kesayet hebûn. Hinek AKP'yî jî hatibûn wek Abdurrahman Kurt û filan. û bi rastî yanî qerebalix bû normal baş bû yanî qerebalxa wî. û ez bi xwe jî çûbûm. Ji ber ku di salê notî da ez pê heptîkî di wê zîndanê da mame yani min wê qiyametê û wê cehennemê nedîtiye. Îca a bi rastî wexta ku meriv bêje zîndana Bêşnoliyê ya Diyarbekir cehennema vê dinyayê wê ye. Yani ew dost û hevalên me ku ketinê ye û ku behs dikin bi rastî însaniyet li wirê di ezmûnekê da derbas bû. Lê zarokê vî welatî zarokê Kurdistanê jin û mêrên Kurd û xelkên dinê jî bi rastî yani berxwedanekî bêhempa
پێکانین ji ber ku ez bi ewka wî zanim mesela kesayetek wek Necmetî Büyükaya çi lehengiyê li wîrê pêkhaniye divê ku nifşên nû jî viya zanibin. Dîsa di sivêna di siva roja şemiyê saet di 12 da li kurê li em bêjin hola odeya pîşesazî û bazirganiyê a Diyarbekir ku divên DTSO yanî Ticaret Sanayi Odasî ku dibêjin li hola wana konferansek ji bo Rojhilatê Kurdistanê pêk tê kîne êko wê axaftvan kîne ji heta Partî û Rêxistin axaftvanê wan jî yek jê parêzer Sedat Çınar e, yek Saîd Feroz e lêkolîner û nivîskar û serokê giştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê Mustafa Özçelik e. Saet 12 navê rojê da ye bira haya kesên ku Diyarbekir li me gudarî dikin haya wan jê heve bi rastî meriv gerewek piştgirî ji bo Rojhilatê Kurdistanê bivîne û biçe wê konferansê. Dîsa îro şandeke Partiya Azadiya Kurdistanê li Rihayê çû seredana malbata Şen Yaşar'a wek ku tê zanîn bav û tevî kurên xwe li Rihayê ji aliyê parlamenterekî AKP'yî ku paşnava wî Yıldız Evêga navê wî nayê min ji hêla wan ve hatir qetil kirin û dewlet ceza meza jî neda wan ew rastî û îcar ew diya wan zaroka û tevî zariyê xwe li ber derê Edliya Rihayê rûniştine yanî wek bêjin protestoyekî li wîrê rûniştîne belkî salek zêdeyê ku li wîrê ne Partiya Azadiya Kurdistanê jî îro çû seredana wan kir li wîrê heta axaftinek jî kirin hevalên me û fetilîn hatin. Ez li ser navê xwe li ser navê Şarpel Medya spasiya wan heval û dostên xwe dikim. Belê mijarên me herêmî ev bûn kam încar bira mêvanê me were mêvanê min kek Qasım Ergün cîgirê serokê giştiyê Pakê ye. Kek Qasım tu bi xêr hatî ser çava ratê. Navxêrê rabê gelek spas kek Hanîfî. Tu başî? Başim gelek spas. Heviya başiye ji wara jî dixwazim. İnşallah. İstanbul çawaye mij heye mij. İstanbul wela li gorî em bêjin mevsîmê li gorî demsalê İstanbul îsal gerek hewayê xweş e mij heye heya nîvro paş nîvro dûra vedibe lê hewa baş e sermanîne yanî hewa em hev îdare dikin yanî. Baş e. Belê ka hevalno
بله ام در باسی همان بجارا خوی کب سکنه از تکن وی خو بله ام هما در باسی مجارا خوی یکم ببین مجارا می یکم قیران آبوری و چه تأثیر لهالبجارتنا بکه یعنی بکرتاسی ام قیران آبوری ترکیه ده چه آستیدایه ام سروی خبردن و ام سر هالبجارتنا خبردن از جار بجار لسر به مسئله از پرسان که خاصم بکم و اوجی شروع بیم خو بیچه و کته زانین ترکیه پار وان چاخه بریا وان چاخه مهک بریا وان چاخه قیرانک آبوری دا در باس بو دلار 8,000 هات سر نیزه 20,000 و جاردن داکت و وگا دیساجی نیزه 19,000 لگوری تو که انفلاسیونا ترکیه دوی مهدا جسدی 64 بو سالانه 64 و تشتکی و 64 لبله گروبک هیه کسین سربخواه وک اکادمیسین اوانا بناوه اناک yani enasyon araştırma grubu yani gruba koma lekolinin enflasyonu لگوری وانا enflasyon جسر سدی 137 ایجار tabi دوی مهدا معاشه مامورا و işçiya و کسیم بینا منو قاسم خانه نشین معاشه وانجی هاتن تثبیت کرن سر سدی سی معاشه منو قاسم نزانم بله که قاسم جبوی روشا آبوری یا ترکیه ده چه بیجی و وان معاشه هانه و چه قاس تیراته بکن یان تیرامه بکن یان تیرا کارکرا بکن تیرا کارمندا بکن چونکی ای کارمندا جی سری سدیسی زیده کرن بيرتشي سلاف لو الحميد تماشوان والهوال استوديو يتكم هيفيدارم ام ادريس دما ساعات كده ام بهبرا دمكي خوش ترباس كن او انجامك باش ام جي و تماشوان جي بستين يعني جبو كومار باسا ابوريا تركيا بك براستي دبي مرب تشكي هناك باسا تركيا يعني دسبيكا دامزرانا كومارا تركيا بك اجبركو اگر مرا نقطه سرکانی دست پی نکه که سرکانی نشه لو بیا و 200 سالی دا مثلا عبوری جی پشتی 100 ساله ندوی حالی بیا ترکیه یعنی دوی مرا بزن با که هاتنا ترکیه توی دزی و توی قابقا چاوا تشتید مینه جی صدی یعنی صدی دورا چلی ایکو اشکره چش بو پاراستنه ساونمایه اوجی تیوه معنی که اف صدی 35 چلی جورات چه که معنی صدی 20 بزوریا خدمت خلکی و خدمت گازاریا ویولاتی محقق و ترکیه جالیه عباری و ندوی حالی دابیا هم هیویدارن که زودترین روز دولت ترکیه جبو که و مسئله خوی عباری چاره سر بکرد و مسئله خوی جواکی و مسئله خوی امبیجن جواکا ناف ترکیه دجی که به همدی بیه امبیجن هموالاتی ترکیه وقت مسئله کرد و کردستانه وان مسئله با آواکی آشتیانه و دموکراتیک چاره سر بکرد که هم پرسکریکا خوی دموکراسی هم جی پرسکریکا خوی عبوری ابدا چاره سر کرن زیده هم نکرن مظلوم نکنو سر تماشوان آجنه شینن الگوری بیسر ساله وروا گاوا مرولد رنه عبوریا ترکیه وقتا جی بحث کر یعنی مثلا انفلاسیون دا جدا او کنه بیان هنه مثلا توی که دولت تمثیل که رسمیه و انا صدا 64.2 بیجن و باسا دزگه کی کر از جی باسا ای تو ترکیه اش استانبول تجارت odası و انا بیجن لگوری me که معنی صدی 84 الگوری که خلق و بازار و دچوته و فیتا و
گرانیه و ام بیجن هیکه چکاس بو پار ایسال بیه چکاس یا کیلو کی سیف چکاس بو بیه چکاس او جی در دورا صدا پنجی تخویا یا جی خلق وار ده ifade کرن مثلا ام بیجن راتبه معاش داجی لیسان دزانن 5500 maaş heri kem bu Türkiye kocarat ben asgari ücret na bu 8500 باور کم دیسا تقاوتا کارکرا و معمورا و دنا اوجی 125 بردان نشاندن دورا 105 ل سروکوما گلو چما کر 5 زیده کر وەک hûn dizanin yanî bi rastî Erdogan demekî dirêj e ku ji bo balê bikişîne ser xwe miheqeq noqtekî da valayîkî dihêle ku bal tev were ser wî yanî ew bi xwe dizanbûn ku wê sada sî bikin lê demekî ji ber pirsyarê wezîrê vî karî ra got ku hûn seda 25 zêde bikin ez ê jî 5 zêde bikim ji bo ku mesela hilbijartinê da bal were ser me û partiya me were ser hilbijartina serokkomarî ez qasım em hinekî dijî bienirin ew ê 5 kî 10 kî dijî navê serê gelo belê ku em nebienirin ku bi rastî civata Tirkiye û Kurdistanê eger ku em bêjin wek dîsa hûn dizanin navê çi ye sînorê birçîbûnê li Tirkiye li gorî îspatkirina ku hê tam netijîye jî 8130 ye sînorê birçîbûnê ye yani xelk jê wir birçiya dimre o sînorê feqîriyê û xizaniyê jî 26400 lîre ye yani eger karmend teqawut li vê reqemê birêndina gere îro li Tirkiye bi milyona li kolana da hebûna protesto kirina vê helwesta hikûmetê ya jî a Serokwezîr mixabin demekî em neerinin yani xelkê naskikin ya jî ev zanin em çend xiramin ji bo wî li gorî dilê xwe zêde dikin tabî qasım ez dixwazim divir da pirsekî din îca ji te bikim hêdî em ber bi xiştînê daharin gelo bi vê aboriya ku cenabê te behs kir bi vê aboriyê wê Erdogan dikaribe cardinê hilbijartina kar bike yani li gorî mantık be gerek kar neke li Tirkiye bi rastî ne teorî za têra Tirka dikin Tirkiye civata Tirk o ne jî pirs û bersîv têr dikin yani mixabin yani gere migoya gere îro bi milyona însan kolana bûna yani gere rûyê Erdoganî negirtibûye ku bibûye berbijêr yani bibûye namzetê vî tiştî lê mixabin yani Tirkiye tiştek waye ku ji ber me bas kir destpêkê de mesela Cumhuriyetê û bekaya dewleta Tirkiye insan carna dibêjin em birçî jî bînin û em maaşê me ye heye jî din dewletê bira dewleta me zewal nebîne ez tiştekî eger destûra te hebe bêjim ez du roj berî hilbijartinê berî serê salê çûme marketekî ez di quyruğê dabûm di sirê dabûm yek hat ji qasiyer pirsî got ez ji Ülkerê têm Ülker fîrmakî ku Tirkiye tê nasîn bazareka mezin destê wan de heye min jî min esprî min got çi dikî serê salê tê hûnê herhalde bihayê eşya erzan bikin min got yek jinek pêşiyan de hebû wê got çi erzanî got çiqat çi roj bi roj giran dibe min jî min got giran dibe divê milletê Tirkiye hemwelatî tawir nîşandin çi bêje baş e got Allah dewletimize zewal vermesin aynı jinkê got yani go xwedê zewalê nede dewleta me min jî go hema xwedê zanîye te Kurdî lom ewsa gotiye min jî min got Allah dewletimize zewal versin hema bêhemdî tepkît saniyekî da çêbû li pişt min jî hebûn li dûr qelebalix qederê 10 kes hebûn herkes cemidî û ma herkes li hevrên kes xeber neda jinikê jî bersîva min neda û em wan hev sekinîn yani gotina deşta rama ne gotina min xwe ji min ama jê bigere piştî ku ew jinik derket çû
ايه پشتا من گوتن وای حلال بشترا ولا باش بو توسا گوتا برسی وای ترس فرمز دمکی دل هر کسی دا تشتکی دیساجی یعنی تبی هر تشتی از باور که و اب ابوریج عالیه نینی ول و اقتدار و حکومت تابع تاثیر کی باش که كام اینجا للروشا اقتدار ابن رنكه قاسم وكو جناب تزانه او سروك ülkü ocaklarıya kevin doçent Sinan Ateş Camer akademisyeneci o emzanın ko ülkü ocakları yani saziyek ko kriminale yani çekku nizanın mafya ve matbeji çe Nasuriye ve tarihe diyare ko gelek evyane le arasa Ankara'lı orta arasa meydanı le Çankaya'ya çukur ambar vek semteki Çankaya'ya mala vilurvu le ber mala xwe wî dikesek ol motosikleteke swarvun çar gule berdanê yê û Camer li ciyê bûyerê mir hat kuştin. Gelo ev di nav MHP da çi dibe? Hinek dibêjin ku evyanê ew ê bibiya hevalbendê wê jinikê navê wê çi bû mij bîra kir Asena ya iyi Akşener hinek wisa dibêjin hinek jî dibêjin naş xwe ev jî bi mafya ra pêwendî wî hebûn û tiştek di nava wan da çêbû hat kuştin tu çi dibêjî te çi fehm kir ji medya civakî û ji medya Tirkiye û ji televizyona jina wî jî derket gu ez hêvî dikim ku îndî siyasetvan vê meselê xeber nedin lê em ne em ne siyasetvanin em ne ê Tirkiye ne em dikarin em ê Kurdistanê em dikarin xeber din keremke براستی ev bûyer bala min jî kişand demek ki eger bê dîrawe ev serokê mafyaya ku nihal Suudî Erebistanê ye navê çi bû ew navê wî Sedat Peker Sedat Peker beriya di maha filan behs kirbû ku wê bûyerên siyasî ya cinayetên siyasî li Tirkiye çêbin ku nêzî hilbijartina bibe ez piçekî bûyî ve girêdim êdinê jî yani sebebê wî çi ye li gor min sebebê ew e ku beriya sê çar sala partiya yani MHP wî wezîfedarê berpirsyariya lêkolîna Fethullah Gülen kirbû FETÖ kirbû û ya tê gotin yani nav partiya xwe da taybetî wê lêkolîn kira û bi derûdorê MHP ra tê gotin wîya lêkolînek başî bêteref kiriye û kesên ku MHP wê bihejîne xistiye ewkê û rapora xwe daye MHP dûwirdan dubendî nav wan da çêbiye êdinê jî mesela gorî CHP jî dibêje ev kesekî yani hem ülkücî bû hem jî kemalîst bû yani tê wê manê ku ne tenê ülkücîtî û İslam ew senteziye piçek jî yani li gorî wan dibên ya welatparêz erê hinek jî ew biye û muhalefeteka ku di pêş da namzatê serokatiya MHP biye evan tişta û êwka wanî ku em nizanin wî kiriye di nav MHP û derdorê MHP da gavaş MHP biqede wê veqete wê bihejîne MHP yek zararek mezin bideye ji bo wî gefa mirina wî lê xwestine ku berî ku were kuştin wî çend cara gotiye min tedît dikin bikuştinê îja te behsa jina wî kir jina wî do jî bawer dikim doye ya pêre ev serokê Zafer Partîsiyê çûye balê ev ê faşîstê ji MHP qetiya bû ew profesor ew dibêje ku dibêje min gelek sohbet pêra kir bes îcaza izna tiştekî ku ez ser navê wê bêjim got ev jî ew bû ku ev ê ku wî kuştine min nekuştine wê poşman bibin yani ez ê gelek tişta bêjim tîne wê mane yani gerek min jî bikuştine ku ev mesele bi hata girtin
دمکی وه داویاوی او نینه اید دوا اس سیاجی دناب ای گرتی دا سروی بویره یک رخصنا مهپا استانبول ریوبری وانه ریوبری مهپا استانبول yani te mane ko ev cinayet siyasiyet piştûî da jî gelek işte mehîm hene çara jî ew ko ne wezîrê daxilî û ne jî tarafê hikûmetê divê meselê da qewî yani fikir nîşan weka ku nedîtvin yani wisa tevgeriyan astin veşêrin tabii yani cinayetê siyasî jî Tirkiye nexerîbin ez wî jî bêjim lê ev çend cara min ser vê meselê gudariyê televizyonê kir ku MHP'yî ev ê ku tarafdarê vî kesî nêvî Ateş ewana dibêjin erê em ji nifşê berî 12 Eylûlê ne ülküciya û gelek hevkuştina xwîn rijiya lê xwîn di navbera ülküciya da nehatiye rijandin ev ya xeterîkî mezin e divê pişta wî were kîl pişt wî ve gere were derketin. Belê kek Qasım em înca werin ser mixalefetê hêdiyê mixalefet jî tu zanî ku ne beşeke beşa masaya şeşalî îro civîna wan bû ji civîna wan çi derket em dixwazin tu wî şirove bikî û bi ya te ew ê kî bikin namzet û weka ku Erdogan jî niyeta wî heye ku hilbijartina hinkî pêş bixîne vir dabîne ber bi meha Nîsanê filan meha Gulanê û Nîsanê û mixalefet jî divê na ku adar ve dive lê belê ku ji yekê Nîsanê pê ve em qebûl nakin ya wê di wextê xwe da bibe ya jî wê de adarê da bibe ti çi divê jî divî warî da ev masa şeşalî ew ê kî derxe ew ji vê gavdan dikarin HDP jî têkin navê wek tê zanîn Demirtaş ji vê gavda vekirî Ahmed Türk mesela got em dikarin Kılıçdaroğlu destek bikin lê belê hinek dixwazin İmamoğlu ve hinek dixwazin Mansur Yavaş ve tu divê jî çê wê çi bibe yani tabii her çıkas ev muhalefet û iktidara a Tirkiye ve em jî Kurdistanî bin jî lê meheqaq ev me alaqadar dike bi alîtî ji ber ku kingê hebe em ê bi vê dewletê re rûnin ji bo mesela çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê muhalefeta Tirkiye bi rastî yani meriv dikare bêje ku halê hazir ew jî li ser terakirina Erdogan muhalefetek ava kirine yani rastiya rastî ku tu bêjî yani di hemberê Erdogan ti alternatîfekî wek ku wê piştî werin hikûmetê û wê mesela çareser bikin hem aliyê eborî hem aliyê demokrasiyê hem jî mesela Kurd û Kurdistanê tiştekî bi dest were girtin tune ye lê ji ber ku van giraniya van mesela adaletê û mesela diziyê û mesela zulm û zorê ku ketiye nav şexsê Erdoganî dixwazin wî ji xwe re pêk bînin û li ser wê derê siyaset ava bikin ji bo dikarbin Erdogan tera bikin tabii yani herî mihîm ew e ku bi rastî şeş partiye hatine bahev ti alaqa wan bi awakî îdeolojîk ti nêzîkbûnek wan bi hev re tune ye tenê tiştê wan haniye bahev ku ji aliyê me ve têxuyan ev mesela serokatî sîstema serokatî û sîstema parlamenteriya bihêzkirin ku Tirkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistem yani berbijêrê wan îro civiyanê heyanî vê bernameyê jî min taqîb kir neqediya bû nizanim ew civîna wanî a şeş mase neqediya bû niha çawa ye nizanim yani tiştê ji aliyê min ve têxuyan herî bi qûwet Kılıçdaroğlu ye yani Kılıçdaroğlu bi qûwet têxuyan ji ber ku Kılıçdaroğlu be HDP û ew derûdor jî wê zêde îtiraz nekin erê dibên mizakere û filan bêvan
بردا اف درودور زیادتر سر امام اوغلی رادوستیان امام اوغلی نها بچکی پشتی اف مثلا جرا دعوا وبو او مثلا قدخه کرنا سیاست هات روزه و تشتمشته وسا يعني عليكي و پوان هاني جوانا عليكي واجي نيني هات ديتن از دبيجن بربجيري هري خرد حال حاضر يا دلي مدخوازه اوه از دبيجن وي قلجدار اوغلي به بله ادوین بلا کو کرد يعني او هر او دوی از نه کردم از نظام ترکمن و نظام ج کره هاتمه و ج کره و ناوی ولی خراسان هاتمه خراسان راستیا فره که کنی فی ببوره يعني اگر تجمن بپرسی سیاست يعني تشتكو ازانم حيانها تشتكو من تركيا جمهوريتي جي ناس كريا كردكي يكي كرد او علوي ونكار بسرو كتركيا از هيجي دويا وكلام اما الجوري فيغا جبركو منطق نمايا يا دولت جي كتينا او كي مثلا اردوغان دولت بونه زيادتر كتينا ليغاريني كو خو بده بجارتن يا بارتيا خو بده اقتدار يعني بشكي او كويه دبكو جبو تراكرنا اردوغاني او ببا اصدار اولي ببا نامزتك قوات جبوي يمكن نامزت يعني تدبيجي كو قلشدار اولي هنكي جي جبركو اردوغان پر بهيزه جبويكو او بيخستن لسر قلشدار اولي ممكنه كو مطابقات كي تشي ببا لبلي امزانن كو قيوم دولت دناف ماسايا ششبولي دا اي بارتيه مرالاق شنره او جي حتى نيفي غابيجي وسا بندكي دانيه بيشيا قلشدار اولي كام نزانن او قلشدار اولي جوي بنده درباز بكا آنا دناف وي ماسايا دا او كوجي بابا جانو داوت اوغلو او جي هنا كي مثلا كردا مساجن گرم ددن مرد ويقي براستي يعني نزانم كو او كفن باشا مثلا او بر حبسا ديار بكر اري AKP'yi هاتبون هم جي تشكيلات واني ديار بكر هم جي ملتوكيلي واني بري عبد الرحمن قرط هاتبو اندامي ما يقاوانايه لê gelecek jî û deva jî her du partî jî bi gelek kesan va ew jî beşdarî wê daxuyaniya ber Hefsa Diyarbekir a Beşnûliyê bû. Em werin ser tifaka Ked û Azadiyê HDP. Tiştek lê zêde bikim? Belê. Ebrastî yani Deva Partîsî bername xwe hilbijartina jî daxuyanî da di sê-çar rojberê cara pêşiye ku partîkî Tirkiyeyî ku fermî Tirkiyeyî ye û berê da serokê wî em bêjin wezareta derva kiriye û cîgirê serokwezîr biye filan got ku xalek wî ev bû ku divê zimanê dayîkê bibe zimanê fermî û bikeve binê garantiya devletê kanûnê asasî anayasayê eviya gelek mühîm e yani heyaniha HDP tiştekî wisa negotiye başa demekî ew hewldanên me partiyên Kurdistanî ku em di wî warî da di nav hin hewldanan dane bi rastî demek ciyê xwe dibînin ez wisa bêjim kek qasim em werin ser HDP berê HDP hem temam nekir îro serokê giştiyê Xuda Parê vê êvarê çû AK Partî merkeza AK Partiye genel merkeza AK Partî ew jî bira temaşevan pê dibin keko yani HDP çawa ber bi CHP da diçe ew jî ber bi partiya xwe da diçe îro fermî çû wê derê yani îro erê niha Demirtaş malperekî çêkiriye ji xwe daye çêkirin çar ziman tê dane lê mixabin zimanê Kurdî di nava wî çar zimanî da tineye ev yanê bi rastî ciyê mixabiniyê ye ez wisa dibêjim dîsa Demirtaş herî dawî
تویتک آبت گو گره مخالفت بیک نامزدکی داره اویان ماین و نماینه ویاگو و وقتا که مرب لدکلراسیونا کدو آزادی اتفاقا کدو آزادی جدنیره به چند هواکن به سه هواکا دا بحثا مجارا کرد سورونو دوی امی برین آشتیانه و دموکراتیک چاره سر بکن لی او ری چنه او چه بکن او چه بخوازن او چه بدن کردا تشتک وساتنه پارتیه کی کو امزارن کو هدف و هفکارین خواه دویجن ام مجادله اقتدار edin. Em cid xwazin bibin iktidar. Wexta partiyekî ku bibe iktidar gere deklarasyona wan hebe. Wexta werin iktidarê wê çi bikin? Ew ê ji bo karmenda çi bikin, ji bo karkera çi bikin, ji bo karsaza çi bikin, ji bo Kurda çi bikin, ji bo Tirka çi bikin, ji bo kêmnetewên dinê çi bikin. Gere ew tev kevşibin. Lê ne kevşin. Tê çi bêjî ji bo viyanê? وەک وەژی باس کرد ئەو مەسەلا ماڵپێرا دەمرتاش بڕاستی جیە مخابنیەیە ku di nav Kurda da bi rastî halê hazir di trendek bilind daye hezkirina Demirtaş û dengderê wî yanî kesên dengê xwedinê jî sada notê wî kirdin mixabin îngilîzî, fransîzî û Türkî û çi bû çar ziman hebûn Almanî bû bawer dikim bes Kurdî tune bû viya yanî divê zêdetirîn ji siyasetvana zêdetirîn divê dengderê wî tepkiya xwe nîşan bidin ez zûya wa bêjim zêde pêva neçim mesela ew kedê jî ewana yani em bêjin mesela Kurda da herî radîkal Selahattin Demirtaşê di malpera wî da zimanê Kurdî tune ye basê wê ew pênc aliyê wê partiyê wê çawa mesela Kurd û Kurdistanê têxin birêne me gava din me Partiyên Kurdistanî jî dengê we hat birîn ew partiyê Kurdistanî zêdetir ew partiyê milletvekîltî û belediyan e ji bo ew wan ez dikarim wîya eşkere bêjim nav nebêje qe nav nebêje nav nabêjim ez dibêjim ne nav dibêjim ez dixwazim tiştekî bêjim mesele li ser ku me behsa ziman û malperê û bê ziman kir em înca halê Kurda hema bi yek ewkekî mijarekî ez dixwazim bînim berçavê temaşevanên xwe Berdan Mardînî ewkeke hunermendekî gop Kurdî jî dibêje di şeva sersalê da di televizyonekê da evyanê şemamê dibêje ewlê bi Tirkî dibêje paşkê şemamê jî dike navê înca seren serengîl herhalde qîza Öztürk serengîl ez baş nizarim ew jî bertekê şan dide hereket dike û sahnê jî terk dike em di vî halî de ne yanî ew kardeş xalqê me jî di wî halî de ne em jî di vî halî de ne siyasetmedarê me herî li pêş hê di malpera xwe de zimanê malpera xwe nake Kurdî em di wî halî de ne min got ez yanê bînim berçavê tiştê ji wî jî xerabtir hene birêne ew Öztürk serengîl ji bo kilamekî wê tepkiyê nîşan daye ev Selahattin başkanê HDP'yê berê û tevayî hevalê xwe ev dêmekî çend dönemek û dibine parlamenter di parlamentoya Tirkiye da hê jî li wê parlamentoyê ji zimanê Kurdî re dibên zimanê nenas ma ev ji wî ne xerabtir e ev ji wî ne ku meriv serê xwe pêl bike ev tire yani mixabin ha tiştekî cî da berda bêjim ew heya êvarê bêjin em Tirkin Tirkiyeyîne jî ewa îro alîkariya wan hat birîn ji aliyê anayasa
انا اري تجبوي وي تشي بيجي كيكو جبوي از چه بيجم جبوي براستي يعني او كي ديمقراطيك نينه للغوري من جبركو اف بارتي وك بارتيا كرداتي خويا علي وانبا بوي منطقه دبرن يعني نكوش بر تشبن يا نظام تشنا يا او طبيعي يعني اف الغوري يا ساي تركيا اف يا يعني براسي جيش المزار كرنيه قالت تشتكي وانا نبا اف الغوري قانون تركازي قال قانون قال محكمه ببن محكمه برياره گرتنا وان بده او برياره يا سياست يا صاغي بده هجا او كوان او اليكاريا مادي جوان باش وابستينه اگر دا بجي يعني دبي معروف دبر حساس به اف دولتا ترك جاجا قانون ام هيجي ما مجارا خويا كم نقدان ديه از دخوازم هيكو من جيگري سروكي گشتيه پاكي قفالتيه از بپرسم سیاستا پاکی آهل بجارتنا چیه؟ ونه چه بکن؟ ونه ببن پارلمانتر؟ ونه بکرا حوالتی بکن؟ از دخوازم وان تشتات جبوی تماشاوان ما زلال کرم کی داری هر تشتی تماشاوان مرا به اشکرهی بیجم که پارتیا ما پارتیا آزادیا کردستانه یعنی آرمانجا دامزراندنا پارتیا آزادیا کردستانه اوه که ایرو پرسگریکا ترکیه جی پرسگریکا باکور کردستان هری مازن اوه آزادی و سرخوبونا ملت کرده تابی دوینا برده ام آرمان جامعی سرکه جبوی ام مرحله جویگاوا دبین جویگاوا کردستان معناوی اوه مثلا مباسا زمان زکماکی و تشتی واکر مثلا سالونی و ام سر او که راوستیانه سر طالبين عاجل كو يعني نتنه يا دولة يا مرن يا تنه ام بويا ويمكن تواوي ام مثلا هالبجارتون اجي يعني بارلمانتو تركيا جي ام بي منطقي درين يعني ام نه پرسكيش بارلمانتو تركيا نه وك بارتي آزاديا كردستاني ليه هگر ام بناسنامه خو بنونرتيا ملت خو كاربن هر نوي دري ورجي بكن پرسكيش تكوشين آزاديا ملت كرد احتمالك واهبه امتكارن بشين نور اندام خواب اوای پارلمانتری لوی درجی طبیعی مثلا سونده هي کو انکار ملت کرده يعني دوی ام وجي بن برشاو ام تشتكي وانا فكرن هوا كيدن اگر کو پارتی کی ترکیه‌ای به یا كردر دبا برابا اگر کو وك ملت كرد ناس بك و ام بيجن ناس كرنا ملت كو بخارا تشتي رواتي نجبو ملتا ام بيجن مثلا چانده مثلا زمان مثلا پرورده مثلا ناس كرنا ولاتي وان مثلا سياستا ديمقراطيك مثلا خبرست ريخستن كرنا سياسي تشتي وادا با آواکی به پارسو اگر به اتفاقی که هلتنش با هل تجارتنه چه ببه معرفت کاره گرم لیبرینه ام وقت پارتی آزادی کردستانه وانه لی حتی نها بریاره که میکو همه چه بکن هی ام نکت نتام او که لی گرین هنه اگر احتمال اوه احتمال هیا که ترکیه دا گورانکاریین گرک خطری هی چه ببن هی و جنایت سیاسی دست بکرن او اشارت نباشن احتمال کو ام بویکوت کنه لی دوی ام بخلق خورا هدفا بله که قاسم هدفا هری سوک و خوش کردن اگر کو جنایت سیاسی دست پی بکن او مالیل ما کرده خراب کن آبراستی یعنی گره هایا ملت کرد دوی واریدا جوان هبه و گره رخصتنین سیاسی پارتیین سیاسی دوی واریدا شیار بن از دخوازم تشتکی دیجی بپرسم از آنم که پارتیا آزادیا کردستانه پارتیا سوسیالیستا کردستان و تدقا تفگر دموکراتیکا کردستان اون هر سه پارتی و رخصتن اون هاتنه جمع هف لسر هن داخوازن عاجل
هون دبن ام وان داخوازن عاجل بدن پیش ام لترکیه ام آلیکی کردستانی آبا بکن او ام وان داخوازه خود پاشیه ببین جه پارتین وک هدپ و خدا پارو جهپ و آکپش تبارا ببین او کو کی وان داخوازه مجی قبول بکن ام بوان را ام تکارن بوان را رونین و ام بیجن کا ام تکارن چه بکن لسروی ام آخبن و ام تشتکی که ام تکارن بکن جی ام بکن ایجار از دخوازم تبحثا وان داخوازن وی آجیل چنینه وی جی هنکی زلال بکی بله يعني براستي وقت ما وان فكرة هاني بيش تدي ويشاخي دو او كبون جبوه البجارتنا يك اتفاقا جمهور بو يك عملت بو وآس السياجي چه بو يا كده مجي مدقو ام اتفاقا كردستاني چيكن دوه اتفاق دا ام كارون هم ملت کردی کو ام بیژن زاف رادیکال نافکرم د چاره سر کرنا پرسا کردا تشتین ام بیژن کو ملت ترک جی قبول بکن سروان خالا ام ورن باه او ام طرفه کی سیام چی بکن اف طرف سیام جی زیاده ترین جی پارلمانتوی يعني داخوازن لایت نو ساکک قاسم داخوازن زگورنه کا داخوازن لایتن للگول شرط کردستان باکور و ترکیه ایرو نلایتن چونکی 100 ساله هی کردا هبونا زمان خوب دولتا ترک ندای قبول کرن demek ki نلایتن یا جهنه کارا لایت خو یعنی الگوری من نلایتن الگوری من خباتا براستی یعنی داخوازن بنگهینن بله او جی دیسا از اشکره بکم که آرمانجا می یکم نمسلا که ام پارلمنتر افشینن ev gruba seyem ya Kurdistani de mesela gorankariyan kanuni esası da tkarbin piye xol erde bidin. Çünkü ev mesela bi taybet ev gruba çiye jerat bejin tifaka millet dibêje ku em ê carek adin anayasa bigorînin, kanûna esasî bigorînin, sistema serokatiyê rakin, em ê sistema parlamenteriyê bînin. Em jî dibêjin piştî 100 sala eger ku ji xeynî eskere heya niha tev eskera û darba anayasa gorandiye, kanûna esasî goranine, ev car sivîl bigorînin, em jî wek terefê sosyal masa van sivîla rûnên bêjin madem hûn digorînin هون وان طالب ملت کردی دوی بخن ناف وی اتفاقی کو کردی کاربن لوی ولاتی خو ifade بکن اف وقت چنه اف işte وقت کو ما باس کرد işte هبونا ناس کرنا هبونا ملت کرده پرورده بزمان کردیه زمان فرمی دویم به زمان کردی کردستانه الهرم الکردستانه ام بیژن کرد کاربه به ناسنامه خو پارتی آوا کن راحت سیاست بکن ناو باجارو کو گندن کردستان کوهاتن گوراندن جارک دن اصله وگرن اصله خو او تشتی وا یعنی وانا بکن بنه گارانتیا anayasaya ام arman came eve ko ام سه پارتی گشنه هف ویا فربکن او وان طالب خو بوان راجی شیروه بکن ممکنه که هنه گورانکاری جی چه ولی که مانی وقت دواد بیجه که مانی یعنی ام بیجن زمان و پرورده بکنه بینه گارانتیا قانون دوی وارده خبات مهم ده پروژه وی برفرق کرنه دا کی جان پارتی هنه؟ پروژه ما دا اوه پیشی ایکو خواه partiyen ko xwek Kurd û Kurdistanî tarîf dikin proje me ew e pêşî dûra jî yani em bêjin Hak Parti da heye ne wisa belê Hekpar heye ko qebûl bike heye proje me da heye Parti Demokratîk Kurdistana Bakur belê ew heye û Hereketa Azadî heye Hereketa Azadî heye yani کسی گروه یا پارتیان کوشخوار بیشن ام کرد و کردستانی نه ام تخوازن مثلا کرد و کردستان چهار سر بکن او اتفاقا یکمن دورا
اوانا کو اتفاقا خو چکرن وب سازین سویل را اتفاقا چبکن yani sivilin saziyên sivilên Kurdistanê dûra wê ev ji nav xwe komîsyonek derxin êdî ew partî ne partî ne ew komîsyon wê herin partiyê weka HDP û partiyê dina talebê Kurdayê acîl bi wan re bidin şîrovekirin û bixine rêya çareseriyê ya bin taraf kek Qasım hêzûyê tedkarî bersîva min jî nedî lê wallahî ez ê bipirsim sivê ku haq parwere li derê wexe li derê partiya wexe û bêje vayê me mafê ketina hilbijartina stend em dixwazin bi hev re kar bikin ji bo hilbijartina û nê çi bikin bi rastî yanî ev yani wek fikra xwe şexsî biçek ew dibe çünkü partiya me derheqê vî de biryarek tune lê ez dikarim ji vî çend salê ku me partî ava kiriye heya neha me çi çalekiyek çi tiştek kiribe me gazî hek parê kiriye lê mixabin eva ev ya çend rojakiye hê nû piştî ku vî heqî bi dest xistine va sibêna disbal Diyarbekir jî tu zanî heye çalekî yani li gorî min partiyê ku xwe wek Partiyê Kurd û Kurdistan nîşan din dibe ne partiyê hilbijartina bin ev ya gereka bersîv nizam çiqa dibe bersîv yani partiyê hilbijartina nabin partiyê çareseriya Kurd û Kurdistanê ewa diyara hek par jî yani heya neha giraniya xwe tev dabû wî kol Tirkiye û çil û yek wîlayeta xwe rêxistin bike ewana dibêjin me xwe bi rêxistin kiriye lê heya neha ew neketine nav lîsta ku mafê hilbijartinê bi dest xistine bawer dikim hê neketine wê lîstê hê jî diyar nîne lê eger werin derîl mexin ew dibêjin em ketin heye lê nizanim ez jî pê yani ew werin rastî werin deriyê mexin ji bo tenê ji bo piştgiriyê ev ciyê fikrandinê ye ku partiya me serê bifikire û meclîsa me serê biryar bide ez zav erênî nînim di vî meseleyê de belê em derbasî mijara xwe didiya bibin keko tiştekî ku tu bêjî tineve em hema nêzî saetekî me hê mijarekî xwe ew kir lê xweş e wisa xwaneyê hevalên teknîkê ji me re divên dewam bikin hûn xweş dimeşînin Rojhilatê Kurdistanê li gorî amarên mafê mirovan ew saziyên mafê mirovan ê Îranê roja serê salê 2023 rêjeya şehîdan 512 ê tebahiya Îranê û di do jî darvekirin heye di van rojê dawî da em zanin ku roja sisiyê hê sala 2020 da Qasım Süleymanî ji aliyê hêzên Emrîka va tevî ew çi bû jerat gotin çi bû min navê vêga ji bîra kir yekî heştî şabî bû ew jî me nizam çîk mühendîs nizam tişkî wisa bû ew her du jî hatin kuştin hêzên Amerîka wan kuşt îcar goya salvegera wî bû li Îranê û tam di wê wan rojê salvegerê da bi navê Qasım Fethullahî fermandarekî em bêjin Besîcê yan jî a ew hêza wanî sereke a Îranê a leşkerî fermandarekî wana hat kuştin kî kuştiye beylûnîne kesî hê berpirsyariya wî karî jî nedaye ser xwe dîsa em zanin ku li gorî rojnameya Telegrafê Brîtanya xwe amade dike ku mihafizeyên şoreşa Îranê ew pasdar jê re dibêjin pasdaran wek saziyek terorîst pênase bike dîsa li zanîngeha Urmiyê pêncî xwendekar ji xwendinê
هاتن دورخستن وان جی دبستان آویتن جبر کو بشداری چالاکیا بونه و سی جوان جی ادویم که هاتن دست سر کردن دیسا لباجار جوان رو به پنجی سیاره ها به پنجی عربین لشکری نا باجر داگرتنه و سی جوان دست سر کرنه و عاقبت وانا ندیاره اب چه دبه به چند روبری جی لوی جوان روی وی باجاروکی 8 شهید هبون امزانن کو کرد و بلوچی هیچی درج خو پیشاندانم برندانه و فارس جی جار بجار خو پیشاندان دکن لبله وکا کو آذری خوشبی ایشی دور دخینن دوان وارا تبیدا از خوازم دیتناته بپرسم پیشی از شورش روشلات کردستان سرهلدان اوان پشگیرید کم پیروست کم مخابن انجامن کو لازمه به دست خم دست خصنایی گلک زحمته چونکه هجای کو دنیا اونجی دزانن پچوک بیه یعنی مسئله نافخواه در کتنه بونه مسئله ناونتوی جبوکو کرد و بلوچی و کسمن پشتگیری آوان دکن بسر کبن بتنه هزاوان تیر ناکه جبوی گلک پشتگیری کی بربچاف لازمه تنه بیانات وانات زحمته ایدنه هری مهمش تماشاوارا تخوازم بیجم که واجی باز کرد نفوسا هری مزن لی ایرانه آذرینه دورا 30 میلیونی دانه و تی گوتن که بازرگانی دستیوان دایه بروکراسی دستیوان دایه و ضعف جوان ماله که کار بدستن جی اصلیوان آذرینه یعنی دولت حال حاضر فارسا ضعفتر دولت فارسایه لی که ریوا دبن آذرینه آذری جی حیانها یعنی بلکی صدا دها جی نکتنه ناوه خو پیشاندانه aynı hemen demede Farsçı çıkal hembere rajma mallabınci Fars ve İran devleteka kadimiye devleteka bikoke yani ev şoraş zub bi havay serketine van zahmete le baver dikim ve devlet İroji min gudari kir devlet rajma evked mesela Ruseriye da yani sergirtine ve hanek tişta da gorankari خواستیه بکه که او جی را کرن او کمیسیون او چبو او هزا احلاقی جوانات گوتن ویجی فاسکنه نها گرانی کتیه سر ملت کرد و بلوچیا دولت جی بسروان واتچه یعنی زحمت بسر کتناوان لی او شورش جی دوی مرف پشگیری آوای بکه هری مهم جبو کو بسر کردن جی دوی دنیا تاب او دولت و بحث کرد کو پاسداران یا جی محافظه شورش یعنی دوره محافظیه کرنه لیستا تروریست و هر ناجی بریتانیا جوا هدی بریار کواد گره افتشته مهمن مثلا امبارگو دوی بشدینن دوی مثلا طیاره لوان هرمه کو امبیجن بلوچستان و کردستان بدن راوستاندن و که عراق و سوری دوی پشتگیری که خورتش مخالفت را چه و کود کاربن بیاتا چه بو؟ بیاتا دنیا پشتگیری دا کردن روزلات کردستان و بلوچیا نه اصل خدا نه صدا ده جی آلیکاری ندانه بوی آوه جی تنه دولت زیده تر ظلم زیده کریه سر کرده و بلوچیا کرده ربن نه هزاکی وانی چکداری جی تنه وشخوا نها چک بکار بینن و قتلیام مازن چه بن او باشک پارتی دموکرات کردستان ایران سیاست کا باشی با عقلانه د مشاندن او کومالا و د ناف خدا اتفاق و یکیتیا وانجی باشه لیج بوکو رژیم تراب کن حال حاضر نه پشتگیری کی خورت لجوان راه نه نجی اوج حقیقی در تکبن
كرفات شيء تام ندياره يعني بله بهێویا کۆ خوشک و برایان مەی ڕۆژهەڵاتێ کوردستانê زووترین دەم بگیژن مافێ خۆی بنگەهین و بهێویا کۆ ئەو خویناوان شەهیدا li vala neçe ez dikarim bêjim belê em derbasî mijara xwe sesiya bibin kek xasim mijara me sesiya hevdîtinên Rusya, Tirkiye, Sûriye û aqîbeta Rojava. Aqîbeta Rojava ew ê çi be? Em zanin ku roja 28 çileyê pêşîn Türkiye, Sûriye, yani sê roberiya serê salê li ewilê îstixbaratê wana civiyan paşiyê li Moskova wezîrê wanî berevaniyê jî bi serokatiya yan jî bi mazûvaniya wezîrê berevaniyê Rusyayê Shoygu ew kirin civîn çêkirin û piştî wê civînê hin şovekar dibêjin ku wê êdî Tirkiye nekeve axa Rojava yanî ew operasyona bejayî ew ê bisekine tu dibêjî çê kek xasim ew ê çi bibe ولا دەستپێکێ دا خوازم وی تەماشەوانە را پایکم وەک فکرێ خۆ کۆ یعنی تە باسە ڕۆژاوا کرد ئەو کێوان چاوایە پێشە ڕۆژاوان یا قەدەرەوان یعنی بڕاستی قەدەرەوان دەستێ ئەمریکاییادایە دەبێ ئەم هیچ ویاش بیر نەکەن ئەمریکایی ئیرۆژ ور بکشن نەتەنێ ڕۆژاوا باشوورێ کوردستانێژی قەدەرایی بە ئەمریکای واگرێدایە یعنی ئەوانە پشتگیریە خۆ Kurda bikşînin di nav 24 saeta da gelek tişt digorin li coğrafya Kurdistanê ji bo wî divê Kurd meheqeq pêşniyarên Emerîkiya bidin ber biçav û berî her tiştî yekrêziya nav mala xwe çêkin êdinê dimîne bêminetî yani ewleyî ne bi Beşar Esad tê ne bi Rûsa tê ne bi Tirka tê yani eko ewlene dîsa Emerîkî ne ew jî ji ber berjewendiyê wan di pêşeroja pêşhatina Kurdistanê da heye hesabê wan ser rojhilata navarast heye niha berjewendiyê wan û Kurdan cikî da giştiye hev ku Kurd jî siyaseteka aqilane bidin meşandin wê dûr da serkem Tirkiye wek hûn jî dizanin Tirkiye rêvebirê wî taybet Erdogan pragmatîst e yani 8 sal berê 10 sal berê Guamê Şamê herin em ê feteh bikin û li wirê li mêja xwedibê bikin wek we jî behs kir çend roj berê li Rûsyayê civiyan serokê mîtê û serokê em bêjin berevaniyê wezîrê berevaniyê û êdina û ê Sûrî jî aynî tişt yani aynî wezîr û aynî îstixbarat tabii dûr da li hev nakin yani tiştê ku li hev nakin dîsa mesela Kurdaya esas yani eger ku Türk jî bizanbin Kurdara li hev dikin wê rûnên bi wan re sereke rûnên bi Rûsya ra jî rûdinên lê her sê jî dîsa ser mesela Kurda li hev nakin ser çareserkirina pirsa Kurd û ser siyaseta pêşeroja Sûriyê û niha piçek ji destê wan jî derketiye yani Tirkiye 8 sale 10 sale çend grûbên çekdar ji bo ku îktidara Beşar Esad tara bike piştgiriya wan dike sîlah dide wan peret de wan meaş dide wan îlac dide wan wan tedawî dike û niha jî ji wan re dibêje wele em ê bi Esad re rûnin em ê we wan li hev bînin û dikar bibin perçekî ji ordiyê ya jî ji hikûmeta Sûrî tabii vana Tirka baş nas dikin herkes li ber hev û fet û rêzaya berê da ewkek wa hebû fet û rêzê re digotin lêstikek hebû yani Tirkiye watê tabii piştî ku
لروسيا جوين تشيبو دورا وزير خارجي وزير درواي تركيا بمخالفة سوريا رونشتن جوانا را امبيجن سروكي مخالفة سوري راجفيان يكجي کوالسیون نتوی بو سروکه کوالسیون نتوی بو یک جی سروکه مذاکره سوری بو یک جی سروکه حکومت سوریا دمکی بوان هر سیاراجویا و پشتی جوینه جی گویا دیارت کس وزیر دروای ترکیه دبیجه ما پشتگیریا خواه بو خلک مخالفت سوری دوباره آنی زمان بله يعني بله يعني چا بله از دخوازم که اورهان وای نویسیه دوی ناوی وی کسی که به قاسم سلیمانی را رونش هات کشتن المهندس بو بله راست مهدی المهندس بو سپاس که اورهان نها از در باز دخوازم پرسکدن جنابه تبکم پشتی که چاوش اوغلی وان تشتی که تگو گوت تشتکی دیجی گو ما هر سه yani بموسكوفاي و بسوريا را لهب كريه كو PKK هزك چاوا گوتیه بس از تام اوکاوی بخوینم لگوری روزنامه الوطن ترکیه راضی بیه که هزین خوش آخا سوری بکشینه او آلین کمبوی تکز کرنه که ملیسین PKK ملیسین امریکا و اسرائیل yani Çavuşoğlu Viago İcar Ligori hin cederan ger hesede 3 kilometre sinoren Türkiye ve nekşe ev Türkiye ev çeke operasyonek bejayı çeke Ligori rojnamaya elvatanji rojnamaya elvatan ya ama beje niv fermi a hükümeta Suriye'ye o jwana evkistendiye em bejin zanististendiye malumat jwanstendiye evjid bejin ku ev Türkiye jwan deverin ku dagir kiriye ev vekşe tedveçe Türk vedikşin algoriko et şopinin na devi vi mahadawi da siyaseta Türkiye Suriye hatiye gorandın دخوازن بروسا و بشار اسد را و مسئله چاره سر بکن تاوی مسئله وقت چاره سر بکن مسئله وان الگوری وان مسئله دناو نینو که دا مسئله تروریستیه الگوری ترکیه پیاده کسده تروریسته الگوری سوریه جی او که اسلامی سلفی رخصنه سلفی اسلامی تروریستن الگوری روسیا جی او نها هتشه چیه او نها آفرین دسته ونده او تروریسته کبری نابوانا النسرابو نها او مثلا تروریستی را جی هل نکرنه یعنی درکتنا وان و نه درکتنا وان هی زلال نینه سیاستا ترکیه روسیا و او لهو نکرنه سوری اگر لهف بکن تشتی طالب ترکیه جدانه طالب ترکیه اوه کسین دوه وره تصفیه کرن قصده پیاده وره تصفیه کرن و دوام او رخصنه تروری اسلامی که ترکیه واندسته که سوریه جدبه او وره تصفیه کرن ترکیه دبه نا دبه لگوری چه بول جنوبل اف چند جوین چه کربون لورج بو او چه به روشک آرام چه به ریا سیاست کرن و هلبجارتنه و به هر کس کاربه که به هلبجارتنه یعنی دور ده صدا نوت جی پروبلمه صدا ده جیل هف نکرنه نه ترکیه راضی بیه جور در که نه جی سوری راضی بیه که ترکیه لور بمینه سوریا دبه یکم دبه اول ترکیه جور در که او یک
دورا اف رخصنه تروریست جور درکبن به چک ببن اف دو ترکیه وانا قبول نکریه يعني جبوي هي تشتكي زاف زلالتنا فقط دفي ام كرد بخوش بير نكن اي ما نهام متفقه مع امريكا بيانات داكو هفديتني تركيا وروسيا هجي هم بشجرينا كهم جي الهمبره وهم جي بيانات دا نج روجا نج باشور كردستان ونجي روجاوا كردستان درنا كevin او جي تيوي معنی کو يعني اشارتا کو هي پشگریا کسده اشکرت کن و دف جوان برندن نحل کو ترکیه عالیه بجایی واجب كما ويداي كقسم از دخوازم دوی در حق دا برسا داوی و مجاره روجاوا جناب تپرسن امزانن کو اما کینگ کو وان فرماندار یانجی امبیجن برپرسن ریوبریا خسر سرس و ما رادبن و دویجن مدرسه مالکا گرت دوی کرد چی بکن یعنی بوی روشه اوی دکاره بن دیاخو ببینن آنا که اورهان نویسان دیه دوی ترک دویجن برا کرد دیاخو نبینن اینجا اجیشتر پرسمه دوی حالی اوی کرد دکاره بن لسوریه لروجاوای کردستان دیاخو ببینن آنا دیاوان کردستان براست يعني او مثلا قرتنا سيمالكا وكاكو تتخينيه خدا بي وتدري الخوا بجريس خورا يساق في دركوي دروا يعني تم منطقه كيوي ارينيتنه ورد خود هندرو دا دري الخوا بجره چونكي جوي دري بيغا جكاسدرا تدري پنجره جيتن ندري يعني جامتن كو تدا دركوين يعني انا كوين باوا او انا يعني ايوانا بتركيد بين صايلماز بيانات ايوان صايلمازن يعني او انا هل زرار ددنا خوجي ددنا درو دور خوجي اف تاريخ اواني 40 سالي او كو بونه بلا مخابن بونه بلا سر خوجي هما وا زاف دورنينه مثلا هندك بريقاتا هيجي دباريز يعني تهارج كردكي برسكا كا تشد بيجن اي بياده زاف حساب نابه يعني براستيجي فقط تابي دبي او دريه سيمال كا دبي مثلا هرما كردستان دبي بچكي دور او جي بچكي او بن يعني او جي زاف حشكنين بن چونكي نتيجه دا تشد برابه و چيكي خسر جراد بيجن ريفبريا خسر يعني حتى ايواني او بيجن ام نكردن نكردستانين نتشبنجي كردن sonuçta دبي مليتيتيا كردا دور دا بچكي بگره وانا زاف وانا بروبرو نحيلن يعني تمام خلاتيه وان وهر تشتي وان هنا اللي دبي ام جبير نك تاريخ خوسكاب قوتنا ام كردن و ام ابو بارتيا ام ابوزيتيتي نمكن اقتدار تش ندبو اما قوتنا ام كردستان كا ابوز يتكن يعني برات خوازي قراليت شكرنا كردستان وقزي دو سوريا çekin. Rozek Kurda ve de hep Goran'da le disajı sonuçta ev Kurdun ki eğer ko em devem aciz bibin gava Kurdak vere kuştun aliye Türka aliye Suri alki deve brave deve em ve ev kej bir nekin yo noktej bir nekin بهویا کو کرد او رزدار کک مسعود برزانی سروک مسعود برزانی کت نباوانا و لدهو که مطابقات اکت نباوان دا امضا دا کرن بهویا کو هر دو طرف انکسو و پینکه پارتیم پینکه لسروی اساس مطابقات دهو که ورن جمع و جاردنه هم دویجن ریوبریک هفبش آبا بکن هم de ale leşkeri da hem de ale siyasi da hem de ale aburi da her ali da ez bawerim kodkarben vi gabi bajin ev dinav xalqe dünyaya da jî dinav devletin dünyaya da jî ev ali girewana piştgirewana gelek zêde bibin em duê baweriye dane em tabi hêviye yani dawiya da em tev duê hêviye dane له هیوی تر نکن یعنی اگر که ام دیروکا پککی وانا ناز بکن
دوی او نبوی چواب و دوی امریکی دنه آلترناتیف بین او PKK تشتی باش ناکه پیده لیت نتیجه دا کردن و دروی وان دا کرد تین کشتن کرد او گدبن او تیک بچن یا نه او تیک بچن کردی دناجی تف تیک بچن سوری کردی تیجی نامینه و بوازی نابه دست کفتیه و هنه جی تیک دچن yani دوی مرو تنه نبوه تمنیا مطابقات دهوكي أقول كه أما قبول ناكن بل ليبيا كيفش يعني يعني براغماتيزم PKK جوايا وات دبن أما وات زاف تركيا دبن يا سقستكلارندا غازي كردات كن غازي باشور كن غازي يعني demek ki روجك وشدن وغازي كردات كن تشنابه كاتشواد زحمة أما ده كان از نویرم بجمی دی بجم هیوی من نه هیوی برا همه هیوی نه بدنی معرف چکه ناچن سری که ناچن سری بپیلانی از دخوازم ام ورن مجارا خوی داوی مجارا می داوی ترکیه و امریکا ده پرسکریکن خو د سال 2020 زیان دا و چوا چاره سر بکن نها از همه مجار به مجار از فکرات بپرسم چند مجارن از وان مجارا تکو تکو جناب تا بپرسم یک پشتی شر روسیا و اوکراینا دست پیکر امریکا یکیتیا اروپا و دولتین روجاوایی یندن لدو هف بریارن امبارگوی لسر روسیا گرتن لی ترکیه بشداری وان بریارا نبو گو بتنه بریارن جواتا اولهی یا نتوین یک بوی من گریددن که اگر جواتا اولهی یا نتوین یک بوی که او کنسیا وانا که بریار بده اما وی بریار جیب بکن و پشتی وی بتنه دواره امبیجن تجارت دا جسره سدی 105 تجارت ترکیه و روسیه زیده بو yani سه زیده بو اما بیجا قات و نیف زیده بو دیسا او اولیگارکین روسا وان ایوانی کو پر زنگین او تبلیغ استنهاتن استنبولی بلکی بگا به عنوان در بسری لرد قلبن نزانم ایجاد امزانن کو اویان جی دلگرانی که مزن هم رایدارن امریکی و ای روجاوایی تب وان دولتین روجاوا تب لسروانا دلگرانی که مزن دکه تدویجی چی دوی والیدا براستی یعنی حال حاضر تشتی تخویان امریکا و ترکا yani şuana dostu heven le neverin dijminatiya xoji tam eşkere bikin her du ali jî çekince wan hene ji ber ku mesela Rusya heye eger ku Türkiye tenê girêdaneka wî maye mesela NATO'yê va ew jî wek endamekî NATO ne ew wezîfa xwe pêk tîne ne NATO'yê li hemberî wezîfa xwe NATO'yê pêk tîne mesela aborî da jî rastî yani Türkiye siyasetek embejim çiye fırsatçı ke siyaseteka fırsatçı pişti biryara Amerika o Avrupa'yı ambargoy Türkiye vakvacı baskır da aliye abori da tekliyevan kurtur bun hatta onun zanen mesela va takriben mehke mesela enerjiye gazı heye ko Gaza xwe Türkiye ve Türkiye bicvînin ji vir wê kanala Tirka firoşin heya dişero bere gotin peymanek bi Bulgara çêkirine wê gazê ji vir firoşine Bulgara ew mihîm e o Türkiye jî ji vir gelek tişta dişîne herî mihîm ku yani em bêjin kamuoyî pê nizane zaf ev mesela nükleer Mersinê nükleer tiştek ewkek çêkirin fabrikaki Rusya çetkir Rusya da çekirin le Türka
ایشی و کاری و امبیجن سمساریا و انشاءچیتیا وان کرد ترکاج اردوغان جوان خواست کو پره حق چکرنه حیاب قدر پیشی بدن یعنی قدر 10 میلیارد دلار و بقد یا هی بر چکرنه و پرودانه ترکاج جوان پیشن پرستاندیوی پره و دیندار کرنه tabii ev jî tevtê wê manê ku Rûs jî dixwazin Tirka ji xwe re bikar bînin. Tirk jî dixwazin ji xwe re ew Rûs piçekî viya wê heya Kurê wê viya heya Kurê here. Ew ê Amerîka û Tirkiye çi qev idare bikin, ew ê Rûsya û Tirkiye çi qev idare bikin. Heya hilbijartina ye çi ye? Tu dibêjî çi? Na Rûsya û Tirkiye ew ê her bi vî awayî hev idare bikin. Çünkü Türk yani Türk tiştek o germ dikin Erdoğan zêdetir ji bo hilbijartina ji bo mesela eboriye mesela tedî Rojavayê Kurdistanê û mesela Yunanistanê ye mesela tam ez ê batma ser wî carnaja tîne rojevê vê meselê Erdoğan zêtirîn ji bo siyaseta navxwe ye û ji bo hilbijartina ye lê Amerîkya û Rûsa siyaseta wanî sed sala ye mesela berjewendiye covê coğrafyayê mesela pêşeroja hakimiyeta dünyayê navbera wan da yani bu dema kraliyet û Avrupaya ya jî bu dema Sovyetê û Amerîkaya ew her berjewendiyê xwe em bêjin bi awakî dewletî ya jî milletî diparêzin didin parastin. Tirka demkî ye tabii Tirka demkî ye. Kek Qasım Neha te behsa Tirkiye û Yunanistan kir ez dixwazim dengê we nayê ejatê hat dubare erê Tirkiye û Yunanistan car bi car xwe hev hêrs dikin û teyare radikin û di ber hev da teyara divên ît dalaşî û nizanim ew şerê kûçka û lê di paşiya paşî da şer derrend nava da lê Türk dibêjin ku Yunanistan van forta ji pişta Amerîka dike ku ne ji Amerîka ve Yunanistan nikare van tişta bike dibêjin rasta rast em mütefîkê Amerîka ne Yunanistan jî mütefîkê Amerîkaya gere tek heta navbera me lê belê Amerîka rasta rast piştgiriya wan dike û Ewropa jî piştgiriya wan dike ew jî bi piştevaniya wana vê forsê li ser serê me dikin. Tu dibêjî çi yani ez zanî ez Kurd dest pêkim ez pêşgotinek Tirka dest pêkim dibêjin Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yani derevat dikin ku dibêjin Amerîka dostê me ye ya nizam çi dostê me ye ew ji xwe re yani dizanin Amerîka ne dostê wan e ew jî ne dostê Amerîka ne û ka min goya mesela berjewendiya heye newêrin tam li hev teqînin jî lê herî eşkere ez bêjim ev e ku dinya tev naxwaze Tirkiye hakimiyeta wî zêdetir bibe çünkü tarîxa Tirka di wî awayî da barbarîzma wan û em îstilayê wan nehatine ji bîr kirin naxwazin Tirk xurt bibin ku Tirk xurt bibin wê der û dorê xwe bi hev dikînin ez dibêm ew e Kek Qasım tu dibêjî wê Amerîka F-16 bide Tirkiye belê Türkiye ve Amerika F-16 ew teyarên şer ew bide Türkiye anna yani F-16 dibe ku bide yani zaf qerîb nîne eger tawîzekî baş ji wan bistîne wê bide dan mesela Rusya'da ya mesela Sûrî'da ya mesela Yunanistan'da eger tawîz bistîne wê bide çünkü perê xwe wê firoşe wan ji xwe perê û Tirkal bawan heye mesela ewkê zaf ew nîne yani zaf qerîb nîne ew tiştê rojane ne navbera Tirka û Amerîkaya da lê xwestka ku çawa Tirk dixwazin tiştekî wa çê bibiya ew jî çi ye tiştê heya vega tiştê Tirka dixwast em li hember bûn Tirk ji vê NATOyê derketine ev Tirkiye Cumhuriyetî jî biketa xeterîkî ew ji bo me baş bû ama herî pirsa dawî tu dibêjî ew ê Amerîka heya kingê û heya Kurê wê piştgiriya Kurda li Sûriyê bike çünkü
تركيا پر جوی تشتی عاجزه و نرازی بونا خوب وکریج امریکا را دویجه لی خویایه که امریکا جی چک و تقمنی و هر تشتی جوانا دشینه تدوی امریکا و حیا کنگه از پیشی بیجم امریکا نه مثلا روجاوا تنه داره مثلا کردستان داره سیاست وانه لوی جغرافیای لوی جغرافیا روحلاتا ناوراست دا ام بیجن اسرائیلیا پیوا ته دولتا کی سکولر تنه کو ام بیجن د عالیه جواکی را پیشکتی به کرد جوی کاری را براستی حاضرن وک جیانجی yani Amerika haya devleta Kurdistanî li vê derê ne de avakirin ez bê wêjvan dera neçe. Divê em Kurd jî divê ferqê dabin ku ew em bêyî wan nikarin tiştek bikin û em li hemberê wan heya mumkin be hesas bin pêşniyarê wan bidin berçav wek hem Rojava hem jî başûr. Yani ez dîsa dibêjim Amerika nebe başûr jî nav van gura da heftikî da wê mebda qurtîne. جبوی دوی ام حساسیت خو امریکایی برچاو بگه. بله ام زانن کو اره امریکا و ترکیه در ناتوی دا هپیمانن لیبله ام زانن کو امریکا جار بجار جی دران خو هشانی ترکیه ده دران خو د قرچیرینه ج ترکیه را دوی توایا بکی بنره مثلا وان جی پروژه FC5 درخست وان تیاره پیشکتی درخست ترکیه بگم مجبور مایه کو دبی هما F16 بدن من اویاجی تیواته کو امریکا وسا ترکیه اوکناکه و از باورم وقتا کو امریکا دجی کی دا ترکیه لدش politika Amerika siyaset demeşine Amerika liciki dine yan le Ege bersiva Türkiye'de de piştevanya Yunanistan'daki yan F-35 Türkiye jwe projeye daveje yani bir rengi ji Türkiye radvet nikari het tiştibki ez ji duve baveriye dame bele em hatin yani ne az servi zede karib kim ser fikrata hena ki pevazede kim az dibejim ko Amerika ne biya vega zuda her dibejin ya ansızın geliriz vega zuda Türkiye katbu ederi Amerika kabul nakı katbu yani dibe em bizan bin ko naha müttefike çi dibe beraber müttefike Kurda Amerikine o neyartiya Türka Amerikacı ser Kurdaya ne ser tişteki ne yani divê derê da ser Kurdaye aliyê de jî ser Rûsa û tiştê naye lê giranî ser Kurdaye neyartiya Tirkayê Amerîka ra ser Kurdaye divê em ji bîr nekin bele em hatin dawiya bernama xwe tiştekî ku te ji bîr kirive te negotive û vêga ketve bîra te yan jî gotinê xwe dawî keremke Valla gotina xwe dawî em bêjin ji wera û ji temaşevan ra spas dikim hêvîdarim ev axaftina me encamekî dabe ku sûdek dabe temaşevana û em me bi hev re fikrê xwe pay vekiribe ev baş derbas bûbe û spasiya hevalê stûdyoya Çarpel Medyayê û Çarpel Medya jî dikim û dixwazim bêjim şev başka tiştekî bêjim tune spas. Ez jî malavayî didim te ku tu beşdarî bernama min bûyî gelek spas bi hêviya ku di bernamekî dinê da car dinê em rojek din jî dîsa bi hev re bernama bimeşînin û ez spas dikim ji temaşevanên ezîz re ku heta vê saetê temaşe kirin li me û car bi car em bêjin me tiştê ku me gotibe li gor dilê wan bin yan jî me ji hev sûd wergirtibe û ez spasiya hevkarên xwî teknîkê ên Çarpel Medyayê dikim mala wan ava her bijî.
شب باش.